Korang tengok nasi aku betul-betul tak baik, tapi baik juga lah, Alhamdulillah. Tadi aku punya bateri ya, aku tadi mula fly normal okay, tapi bila aku fly agresif sikit, aku buat flip, tiba-tiba bateri eject bateri eject. Once bateri eject, dia hilang ni BCG. Terus crash lah. Power system pun habis out. Tapi nasib baik, minimum very minimum damage lah. Cuma tercabut punya ni, bateri terbang, lain-lain semua tak ada hal tu nasib baik, Alhamdulillah. Nasib baik lah cakap. Sebab apa? Bila dia crash tadi, itu sebab kalau kapal ni terbang ni ringan, dia akan crash dengan macam, orang cakap apa, macam daun macam daun, macam apa dia, bulu, macam bulu melayang tu. Betul-betul melayang ni. Nasib baik CG dia okey, so dia turun macam ni, dia glide macam ni, and then smooth sebab dia ringan. Sebab bateri dah tercabut, so aku kena just gam dia balik aku punya ni, and then settle balik, cuci sikit mana-mana yang kotor ni, and then that's it, boleh terbang balik. Ni semua okey, ni semua ni okey, tak ada, dia punya servo semua okey, tak ada masalah. Okey, aku just check servo ni, Alhamdulillah okey, nanti boleh fly balik. Tapi kena ingat lah, kena secure betul-betul lah. Even tu aku dah letak strap lah untuk bateri ni. Mungkin tadi dia tak betul rapat lah, itu sebab dia boleh selepas. Lepas ni aku kena betul-betul ensure lah balik. Satu hal lah pula, fly agresif okey, tapi kena pastikan lah semua betul-betul secure lah. Kalau fly normal, no problem lah. Ni lah risiko, even though you dah pandai main fly, dia tetap ada risiko untuk fail lah. Especially bila dalam main tak fly, you tak tahu dia punya condition, dia punya kapal, ataupun cari letak bateri. Even kalau kapal you perfect, tapi cari letak bateri ataupun secure setiap benda yang you ada ni, elektronik yang you ada, akan menyebabkan you crash lah. Macam case macam hari ni lah. Experience ada, skill ada, tapi preparation tak bagus. Pada muka lah. Okay,